Cardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Karju lapen raki hormo kirim kachipahelo nangji anparta monit akayarong kimisen aking kam kachijor thek nangji aphanpura nijang karbiang long hamran arong sopia long kidu Rain Ponghom Auditorium Holalong KSA Hamren Head Branch Pen Pater Piponsi Jaime Kidengpon. Aprangsi Karbiang Long News Kilang Arado An Pansami Nilin Pen Kartom Nang Pajiriglo Kardong Nilimen Birson Ronghang Nilinon Kidola Bangke Dak Nijang Karbiang Long Hamren Arong Sopi Mati Ladak Het Jonga Bangke Non Hamren Arong Sopi Arlo Dak Rain Ponghom Auditorium Hall Ahong Jai Long Masin Nilinon Dolo Pipon Ma Plutang Tila Bangke Lapusondo Piniladak Hamren Angkang Mati Hamren Hawara Long Juhe Jong Kidamtang Matric Lapen Higher Secondary Asat Lang Along Ki unduntang abang fubang piatum pan piniladak karcu aja meksi deng ponlo labang so karcu aja mek long jese mea cepatir pipon labang kedak KSA Hamren Head Branch alang litum pian cepatir pipon si piniladak labang so aja mek deng ponlo labang so karcu aja mek long paciro pon tu labang ke hini kapaciro pon along bangke lapuson lo lucar libo matum matric lapen higher secondary yang deng labang so undet penapi alang litum kosong deng mate koloso along kacarli si alang litum akaya pan kemisen mate ali kewang jima halabang so apan stame alang litum pinadak paciropon lo lapen lasong thak ke thom bangke lapuson lo rakki hormu ke chuchi de jiapan alang litum cirok tok labang so kai kis name ove kimi mate riso jangan tumpan rakki hormu kirim repen akaya arjon Aoga pan kemisen vergia pan halabang so aputak sampai pinladak alang litum pacirop mono lasi pini ladak KSA Hamren Head Branch Pen lason thoma putak alang litum kemang pon ateng pen pini labang so ajaimek along jethan chimum pon lo lasi labang so jethan chimum pon along ladak Hamren angkang pialong juhejong kedamtang HS lapen HSLC asat lang long ki undun alang litum phandet lapukalilo pinladak abang dak Hamren angkang along For example, school along kacharli, a student atum sami pina dak chetong dun si alang letum mithang apan dak jumis alam alang letum karju duni pan pina dak wang si ong dung a student tum chetong dun lo. Lapen labang so mai long alhi sarpu alang letum along kachetong dun labang kedak so cheng constituency pen kithe dun non dak Karbiang Long Autonomous Council along kibo mabang pu het sing rong par alang lesi pin labang so mai long alhi sarpu man pen chetong dun lo. Lapen sonak thak resource person sedami alang letum ladak kacuhang pono teng pen kacitong dundo lasi labang so amai long lason thoma puthak student atuma phan lapen reso jang atum phan kemisen ver nang ji buhala bang so karbilu charli asong pen akimang pon along pin ladak ong dung ara chetong dun si alang letum chethan chimu malong RD chipi pon lo lasi pin labang so RD ka chipi pon along mate labang so ajai me ke deng pon along resource person atum kacitong dondo lase alang letum pen kopi pia puthak si than pon ba halaso puthai litum arjupon sene doktor tumhan hang lo advocate tumban hang lo lapen kithurmiau we tumhan bidi sure pilo ansu se hamran habar tame bang habar son no tax sar manpo busin lening tholo lapen litum habar bang putin bhatani li nokamai do chinin konje hamran habar apana bang putin tek reset tumle puno ke sara tumle puno tum bidi sure chepachoy pen se litum habar tame ansu se bang habar apana son papa prang do nangpo lal Pinpura lo ke yang panalam ke oda bangke lalo lasi labang so pinpura lo litama CM Dr. Turam Mohang Sarpan si pin panong lo la so teng pen nili penapamat sarpan chetong ko la pen sartame nili ningthe je litama hamrena pan kai tame lang li kim mover lo adap ning thang te hamren hawara lam kai tame nili pan betan an bel la so teng mate la dak hokper bang branch secretary phata nili litama CM sar tame ke claim bang la son pamanang bophan ne ke claim gale lo kedamtang officer teman tane ning kopi pusi at puthot Karbiang Long Autonomous Council memucot officer doi mane pusi ke pek kontrol seta ke pek kontrol wan ma hamran rap teman ning kang samya bang sam kontrol tedar lah kasila so puthak rada tuma kari lo posi ini tuma siam sar pandamene li chuni po la pen plemi pusi ne ning thelo la tempi ro ke Inut ning keme pen deng jarong atawar kasilam pipon pinangana ni pen rada tum kacilenga phan kasik saket hek don long pen inut BJP party along claim bang phu hai sun ti so alang limit thanga ki chipa kon pen rada phan ka jin suk peklang pon
Lasonsi Lakhain ko rapli Deopani constituency ke parlo Upper Deopani Dengja rong along towar ke hing no pick a jok apong ke thik ding along ta cho hang tuning ridon bom lo sita non puar ni ta kerap long pon pela bonta lapu rong ara ratum ke kicham kiche pensi la so ajok kedam ke bang akisung chitong nang bom lo la so ajok inut haison ti so pa bang phusi asap kimi mucho ji aphan ame thanga khi pen towar selam pi pon lo alangli non amat BJP Dengja polling booth presidency claim don bom arong laki Ram Tisorong lapen alangli pen pherangke thingno kaning jia tengke ladak local MSC Sorbon Kumar Telenga pen piningang bong malom towar kasalam ji aphan kachichak du puta ningjipo lapen la solong karbiang no kachari kethi kedinga tumta rada ki sualo nang chirabdun wek thapusi kachuningri pedopon tangte birtang tonpen langponik tha bokajan pen sarkuru be karbiang no news Prangsi media ke hai tuhan dulu lo tapi BJP सरकार हाहन देpen kan kepling lo kami सरकार kan akhirap nontuda dengan pies akhirap kan beda dajok lahin di jungjung pen BJP wansi dengan rong atau war Islai man nili hang akibat si nili mulai pilih labang sonon ke klaim bo madim pachini ma men ko soik ne ko so arling amen bang pakai kirian ada kiri langsung kitam tanga por la puson la local MEC hala Sorbon Telenga tuma phan pini la puson ang la tuma hin pen chuning ridam la puson doik luma chuning ri ke do lo tamir alam jak do non sudah alam jak na pleng na non kira lang bang alang li nang tebe po buni ke bon hin pen non la local MEC tum phan ba la BJP racharia song nom phan ang litum ili keladak dengan pia long abulian no la si litum dak kalau long cari pon em benang long MLA benang long na benang em benang long MC ake hai hai tum han ni chuning ri kang tum bang ke rap jin pen ni tum kidu kisung along na rap kidu tu yang Karlitang hukuri tisopi aphan pang thek atum helepen apran karmut kang data potha KAC CEM Dr. Tuliram Rohang pen pherang ke mai kang ni po Dipu police station ke paro Lamding road kilometer ke thom arong lang so arong along wo signify Asia da por bhai sira minute thong ke pa por malong pang thek atum hele risim kang tang pen Karlitang hukuri tisopi aphan apran karmut kang data lama potha Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rohang pen pherang ke mai kang ni po CEM pen kaning je pon ke lapuson bang hini pang thek thea bang phuatum ahemaru ludam chokpen Karlitang hukuri tisopi aphan apran armut kang det ke isi ning dukalam manghume mealam lapen pinrem pon lopusi ning je pon athe Karbiang long okchum prana song do anatum isim monsa maluti bang etpen lasonalam nangke klang roke manghutami me pusi CEM pen ning je pon lapen CEM pen kaning je pon thu ke Karlitang hukuri tisopi ke aprang ke songopin so phansi pinandolu lapen aphi alang litum chikak daksi Karlitang hukuri tisopi abang arlong langso arong along kacharlia phan anam pen ahemalong si nangdolu pusi thanpon lasila son Karlitang hukuri tisopi aphan helepen ahem damsi hemaro amat helepen aptikang bobke pinremlo lapen la kechok chebek abang phuatuma phan kinep kangnang longji aphanta police ake hoya tumpen chingki ponlo pusi Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rohang hin pen pherangke thingno ningje pon tangte CEM Dr. Tuliram Rohang pherangke thingno kaningje pon alam thile ili tumpen arju pon sina এটা ঘটনা জৰাতি এটা ট্ৰিছত যিটো ঘটনা ভাবিব নোৱাৰা ঘটনা হেতু মই কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা মই নিন্দা কৰিছোঁ যে এজন ছোৱালী আৰু তেওঁ ভৈনীয়েক দুজন আছে ভাড়া ঘৰ আছে ৰাতি এজন মানুহ আহি আৰু এজনটো বাহিৰতে আছে দুজন মানুহ আহি ডাইৰেক্ট ঘৰ ভিতৰত সোমাই মুখত গুলি মাৰি হেক ত্যাগ কৰে গতিকে মাৰ্ডাৰ কৰি থৈ গৈছে তাৰ কাৰণে মই কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা বা কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ মই নিন্দা কৰিছোঁ
যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে ভৱিষ্যত নহয়। মই এনেই শুনিছোঁ আগতে এই ছোৱালীজনীয়ে বিয়া কৰা হৈছে, বিয়া হৈ আগত উগ্ৰপন্থীৰ লগতে তেওঁ বিয়া হোৱা, কিন্তু সেই উগ্ৰপন্থীৰ লগত তেওঁ ডাইভৰ্চো কৰা হৈছে। ডাইভৰ্চ কৰাৰ পিছত তেওঁ অকলে থাকে আৰু লগতে ইয়াৰ ছোৱালীবিলাক দুজন ভাড়া ঘৰ আছে, ছোৱালীবিলাকক পঢ়ি আছে। ৰাতি আহি কোনে মাৰি থৈ গৈছে সেইটো আজি তাৰিখলৈকে কোনেও গম পোৱা নাই। মই SP-ক ক'লোঁ আৰু লগতে ইয়াত থানা মই ইনফৰ্মেশ্যন দিছোঁ। ৰাতিৰ ভিতৰতে মই দিয়া হৈছে, ৰাতিতে মই খবৰ পাইছিলোঁ আৰু লগে লগে মই SP-ক এইখিনি যাতে ইনকুৱাৰী কৰি পেলাই যাতে যদি পায় তাক শাস্তি দিব লাগিব, কেপিটেল পানিছমেণ্ট কৰিব লাগিব, তেওঁ চিৰদিনৰ কাৰণে জেলত থ'ব লাগে বুলি মই ডিমাণ্ড কৰিছোঁ, যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা কাৰ্বি আংলঙৰ, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ আৰু ডিমা হাছাও যাতে অসমত নহয়, তাৰ কাৰণে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ। এইটো যে এইটো ভাবিব নোৱাৰা যিটো ঘটনা, কাৰণ আপোনালোকে জানে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চেষ্টাৰ ফলত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগত শান্তি চুক্তি কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰ মন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰীৰ লগত শান্তি চুক্তি কৰা হৈছে। শান্তি চুক্তি কৰাৰ লগে লগে কাৰ্বি আংলঙৰ উগ্ৰপন্থীটো শেষ হৈ গৈছে। কিন্তু আজি যিটো ঘটনা, যোৱা ৰাতি যিটো ঘটনা হৈছে, যিটো ভাবিব নোৱাৰা ঘটনা, গতিকে সেই ঘটনা যাতে ভৱিষ্যত নহয় আৰু যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম, ৰাইজৰ লগত মই অৱগত কৰি, ৰাইজৰ লগত মই তেওঁলোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিম আৰু বুজাম যাতে এনেধৰণৰ মানুহ যদি আছে যে আমাক যাতে ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে, খবৰটো দিয়ে, আমি লগে লগে প্ৰশাসনৰ তাত আমি সমজাই দিব পাৰে বা থানা ইনফৰ্মেশ্যন দি তেওঁলোকৰ এৰেষ্ট কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। হ'ব। Phanglangsu LP School Ningkan ke thomsu selo Lothan bang ke damdi West Karbi Anglong Jirikendeng Teacher Gathering Center ke paro Phanglangsu LP School Ningkan ke thomsu selo class ke dodi Lobang so pathag EM Rina terang pia phan pusatami abatai batailo lamthe ke pachinidam te bonsatami teacher Rakesh Biaphan chuplung thekthedatluma Lapen DMC Hakim Rongpi pusatami labang so lamthe chinitun pamekalo alangli ke English medium amat Assamese school alongki lo than thekthi pusi ningjelo te bonsatami alangli phan kanghon pen medium pusatami English si larphi phedlo te bonsatami alangli ke single teacher amat class pusatami chidam dia joini non ke phanglang soarong ao sumara tuma phan ke along kaprek a school along pusatami chitoi dunang koklo pusi phanglang so asorkari gaonbora SMC atum nang pachinidu news text report Karbinglo news Peralo. Presiden ke ndela sohut alang di pantai jong lo. Nona teron sangho pan jong lo, amma teron sangho pan bangta alang li taka kam klem pipede joni malang panta approval pipede. Apa nak kun itu rong si pen jithalo rong si ekdom lapu don phokya ra fishing tong pet pensing wai hot bangke lapator sangho pan sia ku jong thu. Jong pon lo amma alang li panta adharwa biko. Amma alang tumta me thanga kang mar pu bang si klem tumte delo. Amma ke ada officially aronta langli blackmail tong claim mone copy pilo ne hala pene mi de mira sangka ulai ta ho pene school maintenance tangka ta ho la he ka ulai ta thak theng de pilo lang tu alam thi bang halo la selang tu mangta me thangar puji claim tu delo amana banke dak bahini ta delo hai bahini ta delo la lang tu lo la pen la halo no la phi rat pe ka wai bang lang li lo aprang la dak aprang la non la alang liphan la na nili aprang ke nili malo presiden ta man nili pende ke alang phan se pilo hal su ta alang lipang ta dharwa bi kok lo alang phan approval pipede ya mai approval pipede lo malang ta kam se claim tu de lo non medi mira ta punon ba school maintenance ta ka punon SMC long ta kana yang anta lang ya ta thigane de lo pini ban ga nikan ke baksi le ke lo mela school managing ta ka ke thigane de ke koson ni la solam ta ni tum register hang lo register wanon pe ke nang hala nang passbook an tha
lon da pik la he la bang so kles ke la ke dhoni hi pen la rakes bi matuang bon no anta char tim ta selar de la sinil tum la sika da pulo la so hormu ke chok che ke la tum bahiniang bong yo hala school la managing committee SMC account para putha ke la tum bahiniang bong si akles tu sinil tum ke alang tum amat bajan mo kes polok pote alang lipansi har hodai hu po puya lo ni tum bang matha athi la SMC non rat ping wai pan lo la pe ku nimina ni lia prang klem pen ar pu che pek alang lipan an alang lipan ta tu the de ni la lam bang ke la son la sia lang tum bang ta klem tum ke de da ne lo KACCM Dr. Tuliram Ronghang Nili Palo Nankahumri Lakhain Korapon Nilip MSC constituency ke paro Chukihola alo Pini Nipai Krisi Wosik Surihinira Inquira Plianing Kan Arni Dr. Tuliram Ronghang Pen Chenglok Tim Karbiang Longatu Nili Palo Kahumri Dam Kedam Tang Lok Sabha Bangphu Kiligahut Kachapati Dun BJP MP candidate Amar Singh Tisophan East Karbiang Long West Karbiang Long Lapen NC Hill Aradatum ke Ongtung Award Pen ke Pahaya Pot CEM Kachoro Pajirpon CEM Rong Hangasanghu Niliparadatum Pen Stami Ningarong Kachipira Pet Jia Phansi Nilibalong Nangka Homri Pusi CEM Pen Than Pachinipon Non MP Kiligahut Nilibalong BJP Award Kom Hexeta Kewang Jia Hut Pen ke Ongtung Award Pen ke Palong Ponpo Pusi CEM Thanpon Kewang Jilang Pen ke Nilibalong Ki Dukkelak Heme Jangria tum do an pen setami Waida Clark sa pensi Kaching Thorabar sai setami Keron Kipi Paching Bar Pon Pa Me Pupusi CEM Nilip Aradaphan Than Pachinipon Bangso Mayalong Nilip MBC Pobitro Rongpi Nilip Mondol Committee Doan Local Committee Doan Rongara Doan Chingrum Petpen Chito Dunsi Mesen Pen MP Kehai Ning Arong Kachipia Jaimek Pachun Pon Chokhela Pen Philip Tiso Karbiang News Aga bangke nili pini ningkarong ban sige ba nili ba konsensi phan kachuru sige ba tabe nili ba konsensi atum dak local MEC pen chenglok mondol committee la pen district committee long ke do la pen ke local committee atum la pen voters atum phan kachuru je phan sin nili ba alang litum chupiduk olo inan temon ke langno doloda temon kahino ahin pen ke jab do pu sitame dak penan bhut ke tham tat ke tham pru pen ajoine penan bhut ke kom bang ke theklong lo la sitame la jagara tum thip luk do ong dung alidar pen chenglok voter satum atum bang ke ani thir et pen se vote pilo la pena bhaga tum bang ke lahai kachupai ai supen ke than tap ke than pru ai supen si da ke aka prega party long la so vote ki pi si ang thek ke theklong dak lo la si ke bang jiar ni koson si li tum ta team ni li pen chingrum pet pen da ke doan arat ke doan pen rong le BJP party atum Narendra Modi koson si rat atum phan kanghon ka jinsu ki pipen party dhorom chi pupe pin pen kidu ke plak ni pupe pin pen koson si je kang thurpon asang dengki ke klempon ma la so waida klar sapen rar phan ki pi ka pijir ji phan ba ka pachini ji phan la so pathak sinil tum pini dak penan local committee pen chenglok la pen ke mondol committee pen chenglok dak local MEC la pen nilong nai dun MEC tum pen jingwai jing sai do la si ke bang ji ar ni ke chok che an chop pekeng pen je nili consensus long je number 1 26 consensus mong pen number 1 vote ke long ji la so phai ke ong ye phan la so ke claim pon je phan sinil tum bori pon po la so ka bori long ke mane akurusar mane pastor mane father mane ke prosarok ke claimune la claim ji ke ratum se claim ji asi ratum malong sinil tum dam ji rong asalong se dam ji arong tin adon tin phan teram bensi rong a mekar tum ben chingki che than ben si tum che than chimung ke chok che
ke claim nang ya sayang dengan dame nil tum claim pon ji phansi bori phansi team Karbi Anglong nil tum Karbi Anglong la pen west Karbi Anglong di Masau je Karbi Anglong la pen di Masau ara tum nil tum bhan nang pi Karbi Anglong aru isi kaphere meme atomon nangklang thusi karli tang hukuri ti sopi aphan resim kang tang pen apran armut kang de Dipu police station ke paro Lamding road kilometer ke thom arlong lang so arong along wo signify creasi adap pang thek thek thia tum karli tang hukuri ti sopi aphan hele pen aptikang pop mati apran armut kang de birta ka chini tu na teng polote bang hini pang thek thek thia mone datum ahem aru ludam choksi apran armut kang de Apran armut meyang koke hukuri ti sopia bang nephan nang pathikang ripura akeng setami chardom kang lang posi kedora pet akorti pen pherang ke thingnu ningchipo lapen amuni tatuma phan amohor pang thek thek the pusi thanpo lasi pinpur pon me Karbi Anglong along kedam tangarni resim kang tang ke oda song atum kadukawe song do anatum ta mon samalutisi bang eta phit non laposonang thek ke klang roke mangpumi me alam pusi cherok tokara tatum pen che thanpo Karli tang hukuri ti sopi aphan pang thek thek thia tum hele pen apran karmut kang da pathak police atum adimak longan pali dunsi do ana sai setami ki claim pon bomlang lapen hukuri ti sopi aphan ke police atum pen postmortem asai ki claim ji aphan pon adlo lasi lapuson sai lang no ke claim pon amoni da tum aphan police atum pen ritar lepsi nep ingnang pon popasi Rati hosle rati mane around 1 AM eneka aro হেৰি সৰুজনী এই ভাগিন দুটাটো এক্সাম চলি আছে তেখেত পঢ়ি আছে সেইকাৰণে এট এৰাউণ্ড 12:30 আৰু এক্সাম হ'লেও তো মানে এনেও দেৰিকে হ'ব পঢ়িব লাগে তেওঁলোকে মানে 12:30 হৈ আছে তেতিয়া 12:30 হৈছে এইটো বেক সাইড বেয়াৰটো যেতিয়া মানে পুতিছে আৰু মাটি পুতি মানে আহি গ'ল ভিতৰ তাৰপিছত এই যোনটো মানে ডিজিজ বডি সেই জনীটো মানে কি হ'ল এই কোনোবা আহিছে নেকি বুলি এনেকৈ দেখা পাইছে আৰু তাৰ অবভিয়াছলি দেখা পাব বাহিৰৰ যোনটো লাইট আছে এইবিলাকটো জ্বলি আছে শ্যাডোটো দেখা পায় তাৰপিছত দেখা পাই কিনে সিহঁতক মাতিছে তো সিহঁতে মানে লাইটটো অন কৰিছে তাৰপিছত বোলে দুজন আছে ওৱান ৱাজ আউটসাইড যোনটো আউটসাইড ৰখি আছে মানে বাহিৰতে আৰু ওৱান যোনটো সোমাইছে সি মানে গান ধৰি ডাইৰেক্টলি মানে শ্বুট কৰি পলাই গ'ল কি নাম আছিল এতিয়া বৰ্তমান হুকুৰি টিচুপি তাই কি কৰি আছিল তাই একো নকৰে মানে ভণ্টিহঁতৰ লগতে থাকে মানে ভাত চাত বনোৱা কাপোৰ চাপোৰ ধুই দিয়ে মানে ঘৰৰ কামখিনি চাই আৰু তাই ষ্টুডেণ্টো নহয় এৰা বহুত মানে বছৰ হৈ গ'ল আৰু মেট্ৰিক পাছ কৰি সি এৰি দিলে কিয়নো মাটো ঢুকালে মা ঢুকাৰ পাছত কোনোও নাই ছাপৰ্ট দিবলৈ সেইকাৰণে সি এৰি দিলে ভণ্টিহঁতক পৰ বুলি সি মানে ছাপৰ্ট দি আছে এই ঘৰৰ কামখিনি আৰু যিমান পাৰে So, মানে আচৰিত কথাটো হ'ল যে she is not any professional, contractor বুলিও নহয় like very famous artist বুলিওতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এই ঘৰ a very common girl, So, sitting at home like that also when somebody come and shoot in a very bad way, it's, কি কম আৰু আচৰিত কথা আৰু এইটো সন্দেহ ডাউট একোতো নাই ইমান দিন এনেকৈ চলি আছে ঘৰ কাম কৰি আছে ভণ্টিহঁতক ছাপৰ্ট দি আছে সেইটোৱে আৰু তাৰ একো নাই ফোন চোন মানে কথা পতা এইবিলাকো নাই ফোন ইউজ কৰে হ'লেও মানে এইবিলাক ভিডিঅ' চিডিঅ' চাবলৈ আৰু না বেলেগ লগত কথা পাতিবলৈ সেইবোৰ এইবিলাকৰ নহয় আৰু ঠিক আছে অ'কে